Sem se ne da. Če ne prijemo sve z avtom. Živi, kaj. Se ne blokiramo na njega. Ja. Urdan, čao. Pozdravljena. Kako je? Ega. Dobro. Ja, Kako živjo. je? Hvala. Ja, sem malo v Si firmi. prinesel dež? Ja. Si prinesel dež? Ja, jaz sem bil že tle pol pete, sem pripeljal jih 4, veš? Ja. No. Pa ti jube. Makere. Dobro, da ne dva navijaču, če ne bi te še skudilo tu. Tako, lehi. No nima še, no joj. Za vse navijače bo. Eno za kamermana. Ja. No, to pa Ili sploh. vende? Kaj prodajaš? S primi smo bili. Ja. Prvo je bilo lijepo, so prodajali očale in take reči. Ko je začelo padati, zamenjali težnike. Pridi sem. Greš v avto? O, živjo. Da ne sem videl. O, ja. Mote moj? O, jaz sem pa bil siguren. Na naši tekmi že Jaz sem bil siguren, da je ona od Žiža ta žena, ti. Ja, tira tvoje. Ama, poj sem videl prav, ja. ki sta šla v jamo in to. Šla v jamo. Kje imaš še Marelo? A nije pretošil? Gdje ne pa je pretožil čez glavo? Ja, se edino za tisto živim. Ne prijemo Tu je tisti z dežnikom. Znamo se. Da. Gorenje, kje v kuli, vidiš? Semolič. Ja, kukar je zdaj. Dobar dan. Ja, si se lik začeli. Je. Manjšina koža. Pa, tam sem. Lepa.
Emocije. Da, ne zdaj. No, giusto, giusto. Prima do... Allora segna. Ja, prvo se dones. Prej? A tudi prej? No, pa je šla hiši Ona bala. tako na lahko gledala lepa, ne skočila dosti ljudi. Ja, sej. Ne mogla biti gor mreža, ne, odvezna. Ja, je više na tej strani. Dajmo, ne plas držijo, zapre. Ja. Ne teči. Žava. Mislim, zdopil tega. Ne, ne. Evo ono bo kar po ležeči ostalo tam, ne, tle pa. Borovci. Epa. Op, op. Skrčivne, ja? A? Skrčivne. Ja, gleda. Kaj je to? Hopa! Kaj je bilo? Kaj je bil offside, sam je bilo? Kaj je bilo? Če je bil offside? Lepa. Corner. Kaj, uplasla kaj? Ne se upazi. Kakšen vriti? Ja, ti, se sem rekel prej, ne, da bo tam ostalo. Prav,
verjetno bo ostalo več kot pol. Zdaj bo je 90% še spodaj. Drug se bo naletel, lejmo stopiti. Neč. Gor sem zgledal na podobinama, prav verjamem. Prvič država Ciekawe jest. Sebi zdaj mir. Leha, je podaja. Ja, ne. A ja, prej sem bil, ja, dolje. Vse gre v rok služba. Ja. Glejta. Dejha. Zdaj pa pa njega vse kaj na veste. Buntne. Kaj? Majerih, ja. Ja. Bojana. Ne, kaj sestra od žene? Vale. Majeri so v Majerih ima sestrično. V Majerih. V Valeh je sestra od žene. V Majerih je pa žlahta tudi. Je pa sestrična. Moje. Kaj v duha prevoznika, šoferje. A? Skoj bi Ambrož je bil z Markotom. Z Val. Ne z Val. Ja, ne isti kurt, če Majeri so prej. Majeri so prej.
Da se imaš lahta pole. Ma kuo, ma debel pes. Tata velik ili sredan? Ejde. Ja, puno je klanc, Majeri. Što je to? A? Ja, samo podavanje broj. Roka. Od koga si dobila? Dobro da fali, da pade, sad će ne napredi over. Ja? Ne, pušten rekao, ne? Ja, dobra je. Dobra. Glede. Ja, lepa. Da ih tam samo. Malo pošilja sam. Na bok ga stavio. Išao na srijedu. Ej! Dobro da ne teče na igračke.
O, Marija, no. Ej! Žiža! Ne, Žiža, ja. Tak je mole jednu prečko, povej. Ja. Ne prečko, Ja. stativu. Ja. Du je te prvi sekov? Ja. Du. Pa ne, ovo. A njehov? Ja ih že poznaš. Žiža. Jaz zame sem skozi. Undica. Res? Res, da je barno. Ma ne, so različni, sem jaz Jaz sosedi. vsaj lanske poznam, sem nisem lanske. Ja, se hitro. Zdaj je malo ustreženi, malo so porasli. Zdaj, se moraš še Mi razgledati. malo slabše vidimo. Tudi, Najbolj ne. ma njema, zdaj jih nisem vidio dolgo, je prvič ili Undici že tuto. jih je toliko še v prejšnjega leta, ki smo jih spremljali. Je? Viš ma veter drži, če je. Ne? Ja. Je burja, ne? Ne. Rahla burja. Ujej. Ja, ne vem. Ne vem, Postojna ni slaba, je? A? Bravo. Ne. Nekaj ga je videl, Ne, pridi. Maljate. Se vežemo za svoj svodo, a? Treba prečiti. Bravo, Moriči.
Che misliš že na Pariz? Te pensi già a Parigi? Bravo! Già sull'aereo. Falili. Trikazza Falili Hall. Kaj je primo? Ne bi smelo, ne Smo odbili, ampak moj ni udaril pred nami. Yes! Niče je noter, povej mi. Kdo je dal? Ne vem, da je. Pečenko? Ne. Žiža? Ne. Da. Pečenko je dal. Ne, kaj še pravijo. Žiža. Pravno tam je skozi vrtili. Žiža? Se tako preveč hitro odbiva, da ne veš, Ja. da uteče, veš. Ja. Pečenko To je elita Ja? strana. Ja, Pečenko. Podolje. Sicer politlje, ne? Še enkrat politlje. Nisem videl. Sem malo Ja. človek. Žižman. Politlje še enkrat. Žigman. Kaj, ti ima zagovarjati ta sudja? Ja, ja. Ja, ja, ja. Zdaj, ko prej se prija do rezultata.
Ja. Ja. Edino piha preveč. Pa če ne vreme, je to pravo. Počal. Ja, sem. Se temperatura kot danes je za nas prav v redu. Ne rabimo več. Neč ne rabim. Bravo. Bravo. Več bolj močno. Je, Bendik je prišel ti. Ja, se sta užva. Paso prima. In kaj, če dekani ne bodo imeli dolenjske ekipe, pa bomo šli na drugo ligo, kaj? Očitno. Ja, se so že tiskrat govorili. Ne, zdaj so, oni so izpali iz prve lige. Vem. Zdaj v drugi ligi, ne, ki so pohno edično vrga. Zdaj, mladinci so, kad se kadeti so mladincov, pa jih Mladincev jih ni, ne? zdaj, če nima ekipa, pa Ja. tudi kadeti ne bodo šli. Sveda. Pa je treba drugo ekipo. Ne, bomo vprašati, kaj se ne skrbimo. A ja? A moja prva ta. Kaj, da pri Ajdovci še... Če nimajo ekipa pri mladincev. Ja, Nekaj vem, morajo vem. narediti, ne? A? Derbi Zajdus. Kad A ja? dan mladinci, da se Montegrad Ma, se prvo še tudi Ajdovci. Se laufa. A malo če bo. Problem je dekan. Samo ajde, še so prevelike bočke. Ja, da se niso še počistili in to. Ni še prav. Ove niso tijeli jetu u 15 prvo ligu zaradi vožnje, zaradi stroškov vse, ne? Tisti mogu Ja. upast vse, Tako. tisti ni doben vzrok, ne? Zaprav, če ne bolje fraj, ko nema smisla. Jer je zbor. Se tu se da brisati, ne? Sem nas opozoril. A ja. Če gremo mimo, skoraj rigor. Ja. Že vse tekme bodo take. Dobro, ja. Šesti. Šesti. Točno ne vem. Vem, da ti ne zbitoš.
A, samo. Kaži. Bravo! Elo, via, 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 via! Ne! Ja, ma li ti ste manjkalo, vidi. Ja. Kut je kut. Slike gor lepo letalo. Evo, Mika nema. To je balezijska družba. Ja, že pa nisem gledal šel vrečko z delavo. Jaka tisto na to. Roka! Res, hvala. Kako vsi rahlo stojijo v kazenskem. Kako? Kako rahlo vsi stojijo v Ja. kazenskem prostoru. Misliš, naš Pa ne imaš. Oni? Ja. A ja, tu se misli ti. Ja. Hitro padijo. Ja, to so prelahki taki. Ja. Lahki. Je blato predvajno. Ja. Tu me tajnje je skoro brez igralca zraven. Ja.
Bližnji zadjem kukar Ravno treh, tam. Jedno drozno pred. Da se lepo naštibali, da? Ravno za podaje, ne čisto. Ja. Kje ste bili? A mi smo v Vir. Nie, Roma nie ma, nie, Żeleczka też nie leży Offside, Tu jest 14. 14 je toliko malo. Nie był? Rdeči majici. Ne vem, kje je. Ja, ja. Kako se kliče? Žan Umek. Umek. Elektropremorska, na Rožice. Vier seconden.
Saber las otras dos. Zelo stare ljudi. Éves te plizhanje. Ja. Ne bude, jo. Ja, mach halt Zukunft. Ne, zadnje ime, bodo. Kaj? Bodo imeli ekipo. Che bodo imeli ekipo pole. Kdo? Dekani. Ja, da. Ja, šla se bliža. Prvi let, znate. Ja. Zdravstveno. Barbariga, che nuovo Barbariga. Ходили in vivo appartamenti. Giusto, Ja, sej. Zdiskati se še bila muzika tam na placi.
Desetka je prejšnja. Je bil v drugi letni. V drugo sezono. Ma, vse sem se pozabil, da je prejšnji kot je plešnar. Ma ne, ma, kako se kliče oni ne plešnar, kaj je že pištru? A pejte. Pa ne sprašavati več. Če ti ne več, stok mlajši. Ja, njega se ne poznam. No, pol. Ti si pa pozabil. Ja. Mogu reći da tudi ne Če vem. zdaj spovedi, bom vedel. Ne piškur, kaj že? Duj. Tršek je. Kaj ne moreš, kaj ne moreš. Duj desetka. Nekaj še fordirbo. Se ne piškur. Se bi zapalili zdaj? Se bi zapalili ste lupi? Tri. Ne, prijateljska. Ki se vrti bala, a? Ojej! Videl? Parado. Ja, pa res. Ja. Kaj že ti? Jaz sem že, tudi si me lahko vidi. Sablicati. Če te zanimajo, te je važno. Dekana. Dekana. Vilje? Vilje zgorene. Na 15. Nekaj se mora Kaj? Renato, hai carica batteria?
Molto adesso. Non segnerà più, gli è fino a 20 minuti e non vedrai più. Zenek, točno. Na čat, wow, se sedi. Izgleda da je. Dove ti può cacciare? Ti vuoi vedere non andare fino a lì poi, perché tuo padre non ci stava la macchina del meccanico. Come tu devi fare i piedi? Vieni sotto la macchina tu. Tu hai chiuso il cielo la macchina? Io tutto devo invece di sapere. Tu sei super papà ci lascia là. Paza. Sì, siamo lì, non è un problema. Io prima di non aver sempre c'è. Tak imaš ovaj. Zeko je? A ne? Dajte mu da. Treba. Pušner, kje je Pušner? No, tisto sem. 90 Naj smo reči, tako je tisto. Kjeri, ne poznam jaz tizga. Jaz sem rekel, da je Pušner. Ne? No. Da, bolj.
To jeszcze, no i to jeszcze. A ja? Znači, predvsem daj Franka, da Nie. se spozabi. Znači, že tako pozabi. A ja, da vse še za tu. Pa, O, mislim, da ima dobro. Nećeš? sitno še ovo. A ja. To je zdaj pa možno. A ja? Ne vem, ko je to. Ima par člana. A ja? Kaj pa tu? Ja, nič tega ne mava je podaljška. Znaš, ko se preveč trozni. Podaljški bo možno še četrta. Ar, ja? Ja, tako je. A tako pa ne. Ja. Ja, malo kjer jih podaljški? Ne veš, ko je drugi 100 minut, pa dve, 3. Ja, 15. 2x15, ne? Imamo tu pride. Na podaljški, ne? Ja, da pridejo Ja. za lučke. Ja, na drvo. Malo je. Nije, malo je takih, kjer odličaca. Malo? Prvenstvo ni tako? Prvenstvo lihaško? Ne. Ja, se super. A za to bo sprememba? Tu pa ja. Seveda, Dobro, 20 minut več kaj je. Tu je še polčas, ne? Ja. Se vidiš, da cijepajo? Cijepajo? Ja, ne vsi, ne? Še niso prav na uro, nisi ja. Nema kłonnie. Motorista ste poznali oziroma pošljete? Kakšna tista prijateljska naseljenita? Ne veš. Zajdušno. Zajduš. Verjetno, če bi šel počasno, se ne bi. Ne vem, po njihovi zakoni bi bili silni. Če u vas 20 tuta okrečeni. Je tako? Par minut. Ja, 5 minut. ja. 20. Prej, da je motorist zaviral? Da je zaviral? Zakaj? Pomalo počne.
po 20 je. Ja? Misliš? Čini ih i do 20 dan se je devijalo, no se že naučio ih gledat sad. Veš da te bo treba gledati u Izolo, Može će praviti Kijata, še zlaga vipice, a? Če pa pokvicat, če še u Izoli ili ni. Što Rio Mare zdaj, ne vem kako. Rio Mare, ja že ne vem. Kovico na Svi so fine Rio Mare. Aj kaj najboljše prinesel? Evo, pravo prinesel. Prinesel črta bol sam reču rib koncert. Gavrilović. Kaj su še one srdelce, ja. Taj tudi on nas duje. Ten slejko. Ti se zelo žiža. Ne treba poleta, samo vrečko. Vamo ne tone. 200 grama. Sve vej, sve čiri. Kaj je sve? Sve ne vej, pa kaj? Sve piju vodu. Ja, on je ostao, čak malo. Ja, on je ostao. A lito, znam. Se niče, viš? Ajde! Ne kolena dol. Ja, pa je.
Nije kurva. Questo è ballone. Questo è ballone. Ecco, questo è ballone. Perché i miei figli sono l'anno 21. Sì, sì, ma dove ci teneva a essere lui? Vedi letalčko, gleda, minunik je. Ker se pohajali na komputador. Ja, res. Ja, res. Zdaj ima pol pravka še zastavljene. Seduta ci žuva poteha, pa će se razstiti. Žoha potek, če je li možno. Zdaj pa prebasa ne reći, valjda, pa čuš? Janko, chi? Come? I telefoni in Francia non perdono frase. Telefono in faccio capire. No, io non capisco se non è verbo. Un soggetto è un verbo. Sì, devi portarlo, perché se ti perdi come ti faccio trovare? Telefono in Francia. Zunaj je to, ne? Ko viš Jereček, ne bi šel, tako ga bi pridetili. Che bella scorsa leggera, che bello. Ti boš v enkrat naredil. To je velik šok. Vidi. Ritem, ne? Ti, gledaj. Abu zmahala Gorica, Marim. Je, nič ne rečem. Ja. Sam dva tujica. Res. No pa stavče ves. Vrak so bolj. Kaj je prvo? Nazaj? Opa. E di nuovo. Dai, cartellina poi. Vai, ok. Ma ne, Zdaj sem spet. Ponedeljek. Ja. 15. Ljuba je rekla, da če bi šel dobro, če ne nič.
Znači, ideš pa tudi u 29. Dan sam počeo. Znaš, na 26, pa sam na put to. Ja, jaz sem 25. Ja. Ja, za naljiv. A, za gor? Ja. To je ja, pol 6, tu ima 20 minut, 20 minut. A, nije u Bilja? Ne. A ja, ne, a ja. Sai Poslije u Bilja, ja. Qualche ferma. Duma, Tutto dal 21. Perché? Cosa vuoi dire? Oh, man, ja u 20 Bilja, pa ne prvi sta u Bilja. Ja? Ima da kod nas sada na 20 će biti treba. Ide u Usa je nanos i da dolje velika veličana sjede, šta je? No ja, 20 to sve je, ja. 20 kad dolje vidi. Što se zvuči, što je? Pod nama je jebano. Ja se veda kaj treba nazaj do 10 km, ništa več. No ja, kada ko si? Vidite, pa se ovo asfalt bača je. Pa ne, šalju ti kraj. Ko si favorite kaj je? Holman? Ja, ti se piše on? On je bolani u Bistanci. ja, Super, nice. A mi nazad? On je predstavnik mene za Gorica. Kako ali? Kad je rekao, mislim, kaže, je pa vezan i to se sliko, što bi zapravo, je vas vas vezan što poznate tudi na kampas. Oni se toho što nam piva, što ne? Beziš. A, jaki je me tudi. Tako je bil, sliko nas skrb važno, znate, ja s nikome, ali pokažu, vrto mi je u Bosnu, ali pa mi je beziš da vas ne vem. Ja ne Rekao, vem, ti je beziš da klipa oni u Davi. da, on je bil. Ja, Da su klipa, svi se neće rekavati. Štajerski. A kaj pa je njih dipaš u ono, kupo ono, 5, 4, 5. Ja, 7 neki kraj. Oni su u Lednu, kao super. Lednu. Mislim, i prije. Oni su se zamenili Quanto ritmo deve vedere? Nema kaj ono bio, vaš ci sta due scorse niente, devi vedere uno che non è che mama je doma, svaka nikad dana srećem. Ja hodem ven tu i sad vidim svima što ne hoćeš što ne uša, neki strič, neki trki tiskama trava, znači ste mi drve se zaokvario, kaj ima da podemija, ja pa ti kad ti bio hudo, da mi je vukom, ono i greko bilo po Amazonu. Ja, ja. Sad skupšeno roba, zima da taka, bred je morkiška sve. Mama je zaglavala ruku, sve do sljedan, sve. Še ovo ne moj
Nazaj so skoče. Dobro, ajde. Vse skepso, i kuža, ajde šljevo za bukuje pa za vrata, ali zadnji desno pa ni žahe, fuli imaš, vse nas si pozivno, ti bez testa kuli slavi, i bolj vidim muja do kraja, vidite kaj, kilometro, ne? Ajde, 27 km, tako je začes, sam ne